UMDC ke Kongres nam rambrai jerngam konstituensi ubah bajop pengurup rengkat bagi nungkit kam jong rambrai jerngam blok Kongres Komiti hak arpu pratrik gulber arhajar arpuar kelemino na keseng Kongres banit penesono sekeseng NPP ubah bajop pengurup ulong bakadau kebala penlong yu bat barok kinungkit kam ban mino na keseng Kongres kedai namar kejingnya kenat kejur bah hapok keseng Kongres bat kim kuak ban long kilang kenya na kejingnya kenat jekinong alam keseng Ulong baka Meghalaya Pradesh Congress Committee kelas sospon ya Wemlia Karambrai Jerngam bat haduk mentah kum kinungkit kam keseng Kongres kim shimli i satya keshiti ke belabatha da ke All India Congress Committee ban sospon gi sangut ki MLA jong keseng Uba bajab pengro ulong bagadau ke bala penlong yu ban rai ban rong keseng NPP kadai namar ba menteri rang ba kejelau Konrad Kongkal Sangma Ulisem kia ban penbet uput usam kejela Asam hagaba kendai prana ksispa kejaka West Khasi Hills kiba ken hab ben hapok kejela Meghalaya. Pelai ka seng Kongres ka jingya syurut kamdei tang hapok state jongi dari kadai na borok koi keri India. Te menta ka seng Kongres ka senchar tang atli kejela borok koi keri India. Te bat ngi nakalian jongi bat kinongkit kam jong ka blok Kongres jong Ramrai kibang na awan man submit ka resignation jongi ngilaya syong bunsien bang ngilaya seki primary unit beper po konstituensi bang ngilaya syem ya karai baik ba ngin resign na parti Kongres namar ba kamdei kadau ke jongi ke bangi habmi na parti Kongres hendrei kadai ke jingnya syurut pelat kini ki ba jong ke parti Kongres ba pra ke parti Kongres dokat ne tengi ngim kwa banong kilang kenya na ke jingnya syurut jong ki ba ngin pensni wa konstituensi la jong hendrei ngin persyang menteri konstituensi hakoi ke bentah Teki ba resign bat nga mentas ngi idai working president yang ka blok iba island ning do te I mahila president ru idon lang bat ngi bala resign bat ngi te vice president yang ka Garo zone executive member jong Garo zone te pat secretary jong ka Ramrai Jerngam blok Congress committee ki executive member ki delegate jong ka DCC baro ki list ki don hang ne baro ki bala resign lang bat nga baro kamut ka Ramrai blok Congress committee baro koi kam dan syuhi Barak kawai ulang kidan stang kat tukat ni dari kitu ulang kin sawan kadian kat tukat ni te kata hi kadiga jing wan ben resign jonga kalong ba ngim kwa ba ma mar bangi sautu ba kajing shale kajongi kala along sebab palan mar ba POE kum tu yu MLA jongi ru ki suspend te kata hi kadiga daw mentah hadin ba pila resign ke sen Kongres bot kai pat kesan ke ba pila ban kenya so pa ya mentah te long ngidang ya po konstituensi borok koi te nganu mo nga syuka ban pentip ya ba hakini kini asing fin satip bangan roh kanu ka parti namar ba kidang dan sakat tukat ni kisnong ki bangin dang hak ban pendap kanang bangin syem ya karai ka paka ban nek kanu ka parti kedi jing sya walai ku itrik enjoy ni sarai kata te kila penyat na kaliang jong ka NPP rei long nga try hoi ngala badong no ba ngila thumu bandrung me chaka NPP hi ngalian jungi ti kadai kata